Kalagurang mabatan, ingasal pantayanan, inya pemiluklok yang Presidente Cory, inyang 1986. Medong karing kalagurana, inaos ne, at manyawad yang luklukan, king kayang kabineti. Kitnangan ng Cory, nung nanong luklukan ng Burina, at sabi na ng kalagurana, mas kinanong luklukan, basta makaluklok o king kabinete mo. Kabugasan pebadala ng silya elektrikang Cory, bang payabot na kaya, nung bisayang manungkulan king Balen, kailangan itayaning Vienna ing sarili na, para king kapakanan ning bansa. Bayan muna bago ang sarili. My dear friends, ilamalaw ding alagad ng Jesus karing nakalamag nasang mata sa posisyon ngayon. Uling gas ka rin yung tamo payabot na nung mga nanang itsyago ang poywan. May kisabi na kang Jesus bang luklok king dane ng wanan at kaili potang datang na yung kayang pamaghari. King isip na Jesus medong yung political misaya at ito yung kanilang kapagnasan mata sa posisyon king kayariyan ng Jesus. My dear brothers and sisters, itaman nung minsan pag nasanta mo itang may parangalan tamo at magnasata mo ka rin matas a posisyon. Marok ing magnasang mata sa posisyon. Marok ing kapag nasan mo ing karangalan na matas. Pero kailangan itanam mo kayang puso mo, dedeng makatuking katangian, agpang king turo ning Ginoo karing kayang alagan. Nanula rin katangian na rin metong abisang manungkulan. Number 1, the concept of authority is not to be served, but to serve. Service. Ing diwa ng kasuyuan, katungkulan, pamanungkulan, yapin niya yung kasuyuan. Yapin bungini, den tama tsuging posisyon, aw santalang servant leaders. Because to lead is to serve. At kinggerang kasuyuan, tanda ng tamo, kinggera tamong kasuyuan. Ing kasuyuan, metong iyang misyon, ay ating kakambal as sakripisyo. Nung ikabisa kang makisawa, be ready to make sacrifices. Nano yaman yung profession mo, nano yaman yung mission mo, atin niyang kakambal as sakripisyo. And you should be realistic. Bisa kang maging pare o madre, atin niyang kakambal as sakripisyo. And be ready to make sacrifice. To sacrifice yourself, your time, your talent, and treasure. Ilele mo yung sarili. Ilele mo yung sarili mong interest. Alang-alang pa rin susuyuan mo. Bisa kang mag-nurse, caregiver o doktor, atin niyang kakambal as sakripisyo. Bisa kang maging engineer, architect, or medical educator, atin niyang kakambal as sakripisyo. Whatever, be ready to make sacrifices. Ating ko pong kaluguran, linodiyang nursing, niyang mag-training laking operating room, may nagit siyang daya, may bunsulya. Niya miksip siya kayong accounting. Niya nabisa kang maging nurse, magsakripisyo ka. Ag yung mong maglanggas-lugat, sakripisyo. Ag yung mong man-injection, sakripisyo. Ag yung mag-assist ng operating room at manakit daya, manimulis daya, sakripisyo. Whatever your mission and desired profession, atin niyang kakambal as sakripisyo. My dear brothers and sisters,
imbisang sumuyo at maging marangal at bisang manimuna, kailangan matatagyaking na namang problema. Kailangan biyasayang magdalang problema at biyasayang mag-resolve ang problema. Kapamilatan ng ausandang crisis management. Namisan din problema daratang lang, kailangan balutan ng dalan. Tamo magpadala ka rin problema, otherwise, ikay maging problema. Tamo sana pa ilumod, king meto nga basong danong, o king meto nga tabong danong, o dang dinatangin problema, paisawol tamo king problema. Yang meto nga servant leader, kailangan matatagya, harapan ng problema, idala ng problema, at di na ng solusyon, bang maresolba, ing nanumang krisis o problema ay harapan. Ing meto nga servant leader, biyasa yang mibata, king oras ning kasakitan. May nakang klaseng Kristiyano, nung king bala na mong gagawan mo, magreklamo ka. Alang Kristiyanong masayingsing, kailangan biyasa kang mibata at mapibabata ka king oras ning kasakitan. Panumisan po ng aliwag yung atamo, makayawalaw gali, masayingsing, mareklamo. Makanita yung servant leader, in the face of many sacrifices, kailangan biyasayang magdala at sasayingsing magreklamo. Nga na ning Ginoo. At yun yung pibatan, pibatan ko. Ag yung mong mipako king krus ay malmura o guguli sa karay. Ag yung mong mamusan krus ay sasayingsing. Ag yung mong magdalang problema ay bubulong at yung magsabi-sabi. Huling itangan patse sinuyo tam. Makiraki tam king pamaylasa at kamatayan na ning Ginoo. Etamo sana sasayingsing, etaman mura, huling Ginoo niyang pinapudeking krus. Sagad to the bone si kayang kasakitan na belanan, pero ni metong aray, alang linwal king labina, huling mayap a servant leader, sacrifices himself, alang reklamo, alang sayingsing. My dear brothers and sisters, yung metong servant leader, kailangan atin niyang kababando, sumuyo. May ngarit yung palis, gamitan mo yung palis, potang kailangan me, pero potang mo na kailangan, at suya king gulot ning pasbul. At yuta mo kayang sumuyo, ay magparangalan, at maninton karangalan. Are we ready to serve and remain at the background? Knowing in parangalan tamo, king kasuyuan tamo, aliway sarili tamo, nuneng among Ginoo. Agyuta mo kaya sumuyo kalupaning meto nga panyo, agalit may katamburi mong gamitan, pero kaya rin may ginamit, at suya king bulsa tamo. Always ready to serve and to be of service, and yet, after doing our service, be humble enough to stay behind the door or inside the pocket like a broom or like a handkerchief. My dear friends, itamo nga natin tamong dake kimpamaylasap at kamatayan na ning Ginoo. Sabi na, lubos tamo ay intindihan ng kasakitan dahil pengari tamo. Potang itamo na ing pengari. Ikan dalaga, lubos mo nga intindihan ng kasakitan ng imam. Potang ikaning manganak. Potang ikaning magparagul, magtimplang gatas, manese, maningat king anak mo. Then you will realize, ing maragula sakripisyong delana ng imam mo, inyang bait na ka.
at inyang ikape paragul na ka. Ikang bayang tao, lubos mo maintindihan, yung kasakitan na rin pengaring. Potang may kisawa na ka, potang may anak na yung asawa mo, potang mga biyayan ka, bangat yung kampay ng gatas, king anak mo, then you will realize. Itang maragula kasakitan, at ilanan na rin pengari tao, inyang peparagul na katamo. At lubos tamo nga pilasa, at apatunayan, ing mga Kristiyano tamo, potang masaya tamong daralan, at tatanggapan, ing sablang kapag subukan, akasakitan, at daratang king biyatamo, mipnong lugod, mipnong kababando, mipnong saya, magsakripisyo tamo, talagang tamo. Tulang-laming banal ng Inoy, panimataning sablang kabanalan, palinita, pagparalang kumi, pabanalan mo sana dating ayon, iubayan ng Espiritu, pagparkihami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayami daw ang busang loob, king pamilasa at kamatayan. Kinuhanin ginamit at pepasalamat siya tira. Pero sa niya bingin, karingan disipulos na kagawa niya ikawan at kananiya. Iti ay kanakong katawan, amitawon para kiray. Makanya naman kaibat ng akunan kinuhaning halis, pasibay yang pepasalamat kaya, at biniling halis, karingan disipulos na, tangaban niya iiwaman at minunggo kanili. Iti ang halis, di kanamulaya, indaya ng bayo, at hanggang tipan, amibubuo para kaya kayo, at para karing sabdang tao, bangkit kami patawaran dari kasalanan. Dagdag iti bilang kapiganawan panahon. Ipasyag tayo ng misteryo